jednim tradicionalnim pozdravom pomaže Bog. Bog pomogao. Zahvalio bi se na pozivu, dakle, prije svega ovdje večeras obilježimo, to je da govorimo o jednoj velikoj i značajnoj temi srpske istorije, jer istorija srpskog naroda jeste istorija Srpske pravoslavne crkve, a to je istorija stradanja, velikog stradanja kroz sve ove vijekove koji su nas do sada pratili. Želio bih da iskažem dobrodošlicu našem prijatelju i kolegi Nemanji Deviću, koji drugi put među nama ovdje za godinu dana, drugi puta ovdje, i mislim da ćemo nastaviti, evo imamo i neki dalje planova idućih godina ponovo ove sarađujemo i govorimo o nekim značajnim temama. Ja ne bih dugo nešto sada tu dužio, jednostavno ako pročitat ću biografiju našeg autora koja je veoma ovako bogata, dakle, ali i sažeta u jednu ruku, dakle ono otprilike čime se ono najviše bavi. Nemanja Dević je rođen 1989. godine u Smederevu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Smederevskoj Palanci. Studije istorije upisao je 2008. godine na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Osnovni i master studije okončao je 2013. odnosno 2014. godine na katedri za istoriju Jugoslavije. Godine 2020. je doktorirao je na istom fakultetu sa temom Partizanski pokret u Srbiji 1941-1944. godina. Kao student radio na popisu žrtava Drugog svjetskog rata u Šumadiji. Angažovan je na projektima Muzeja žrtava genocida i Komisije za tajne grobnice pri Ministarstvu pravde Republike Srbije. Sarađivao u izradi izložbi junaštvom u slavu srpski vojnik u Prvom Balkanskom ratu 1912. i U ime naroda represija u Srbiji 1944-1946. godina. A tokom 2021. je u izradi stalne postavke Narodnog muzeja u Valjevu na temama koje se odnose na period 1941-1945. godine. Autor je oko 40 naučnih radova, od čega 6 monografije. Prije diplomiranja objavio je 2 monografije, Istina pod Vučem, Donja Jasenica u Drugom svjetskom ratu i Žrtve u Zaječarskom okrugu poslije 12. septembra 1944. godine. Za svoju prvu knjigu, koja je sadržala jedinstven spisak svih žrtava u jednoj lokalnoj sredini u Srbiji, dobio je 2009. godine nagradu Dragiša Kašiković. Tokom 2015. i 2016. godine objavio je dopolnu monografiju Smederevski kraj u Drugom svjetskom ratu. Potom je priredio izvore značajne za proučavanje posljednje ratne godine u Srbiji. Aleksandar Milošević, Srpska priča, Sjećanja iz rata i revolucije 1941-1945. i Ozna, represija komunističkog režima u Srbiji 1944-1946. godine. U saradnji sa doktorom Bojanom Dimitrijevićem 2020. objavio je monografiju Bosanska Golgota, slom snaga jugoslovenske vojske u otadžbini u Bosni i Hercegovini 1945. godine. Konačno, tokom 2021. na osnovu potraživanja vezanih za izradu njegove doktorske disertacije objavio još 2 monografije. Za partiju i Tita, Partizanski pokret u Srbiji 1941-1944. i Partizani u Srbiji 1941. godine, oslobodilački ili revolucionarni rat. Tokom studija bio je stipendista Srpske narodne odbrane i Sjedinjenih Američkih Država i službenog glasnika Republike Srbije. Od 2018. zaposlen je u Institutu za savremenu istoriju. Primarna oblast njegovog stručnog interesovanja jeste istorija srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Toliko. Građanica
Pomože Bog. Bog pomogao. Dragi braći i sestre, Bogu smo se molili, pevali smo zajedno, što se mene tiče večer je uspelo. Ne moram više ništa ni da govorim. Meni je puno srce kad sam sa vama ovdje. Iz više razloga. Pre svega, moji preci su ovdje upravo u ovim vašim krajevima, u jednom dugom maršu, poslednjem maršu Jugoslovenske vojske u otadžbini 45. godine prošli u ovim krajevima i do tad znamo za njih, a od tad se oni vode kao nestali. I poslednje tragove koje smo imali, nalazili smo u selu Skugriću, gde ih je zahvatila epidemija pegavog tifusa, gde je preminuo i njihov komandant, major Živan Lazović, i po svemu sudeći jedno od muških glava iz moje kuće. I uvek kad dođemo ovde u ove krajeve, u okolinu Modriče, ja sam zaista, moram da priznam, posebnim osjećanjima. Pogotovo kad su ova naša dečica pevala pesmu i pesme koje su i božićne i nacionalne i sve ovo što čovek ovde vidi i doživi, prosto se ne viđa tako često. Otac mi je rekao, otac Nikola ovde kao naš domaćin, izvinjavam mi se ukoliko bude 50-60 ljudi, smatraće da to nije dobar odziv kod vas. Ja živim i radim trenutno u Beogradu, iako sam rođen u Šumadiji, gde kad se skupi 50 ljudi, to je samo čudo za bilo koju temu. A obično, ako je neka tema koja je nacionalna i intrigantna, od tih 50 polovina ima Motorola u džepu. Tako da, ipak mislim da kad dođemo ovde, zaista mi, naravno, i volimo i ljubimo našu maticu, ali ovde naš narod, pogotovo nakon nedaća koje su ga zadesile 90. godina, prosto, mislim, postao najvitalniji deo srpskog naroda. Narod koji se na poseban način moli i blagodari Bogu, narod koji zna koje su njegove osnovne vrednosti, kod čega nema pogađanja. I prosto, kad dođemo ovde, to svuda kažem, gde god da dođemo, osjetimo se kao da smo na slobodnoj teritoriji. Prosto, diše se drugačije. I volimo Beograd i tamo je jedna od ključnih naših, mislim, kulturnih identitetskih bitaka u budućnosti. Međutim, valja malo napraviti predah ovde na slobodnoj teritoriji. Tema o kojoj pričamo večeras je tema o kojoj svi pomalo znamo. I tema je koja je pomalo i teška za čuti. Prosto govorimo o sveštenomučenicima Srpske pravoslavne crkve sa akcentom na ove koji su žrtve komunizma, kako smo naslovili od Svetog Jakova Tumanskog do sveštenomučenika Save Trebanskog, vaše zemljaka. Jedan je samo prilaz, ovo što ću ja reći večeras, o ovoj temi može da se priča nadugačko i naširoko. Srpska pravoslavna crkva je teško postradala u Drugom svetskom ratu i u svim ratovima 20. veka, delići na taj način sudbinu svog naroda, ali i predvodeći taj svoj narod i u Golgoti i u Vaskrsu. Mi znamo koliko je naših sveštenomučenika upravo ovdje iz vaših krajeva postradalo 1914. 1915. Koliko je suđeno na veleizdajničkim procesima. U Srbiji je tada veliki broj sveštenika brutalno postradao, vešan, paljen, streljan, bajonetima probadan od bugarskog okupatora. I mi, draga braći i sestre i časni oci, znamo za 170 srpskih sveštenika koje su ustaše pogubile od 1941. do 1945. imenom i prezimenom. Ali zaboravili smo da od 14. do 18. godine 187 srpskih sveštenika, monaha i duhovnika fizički usmrtio bugarski okupator. Dakle, veliko stradanje smo imali, čak i jednako ovom u nezavisnoj državi Hrvatskoj i u Prvom svetskom ratu. U Drugom svetskom ratu stradanje je bilo dvostruko. Najpre, srpski narod i njegova jerarhija, delici sudbinu tog naroda, postradali su teško u svim okupacionim zonama. Pod Bugarima u Makedoniji i Staroj Srbiji, pod Mađarima u Bačkoj, pod Nemcima u Banatu i u centralnoj Srbiji,
od Arnauta na Kosovu i Metohiji u Raškoj oblasti, od Italijana u Crnoj Gori, Hercegovini i Dalmaciji i pogotovo u Sremu, Slavoniji, Hrvatskoj, delu Dalmacije, Lici, Baniji, Kordunu, od ustaša i drugih snaga nezavisne države Hrvatske. To naše sveštenstvo, monaštvo, zaista je podnelo jednu veliku žrtvu. 1941. godine izdata je jedna preporuka glavnih centralnih organa, počev od Svetog Sinoda, pa potom do eparhija, da sveštenici ostanu u svojim parohijama i da na taj način posvjedoče da ostaju verni svome stanu, uprko svim nedaćama koje su ga zadesile. I mnogi od tih sveštenika, koji su do tada bili viđeni od svojih savremenika kao nesavršeni, kao možda grešni za tu svoju sredinu, neki od mnogo kritikovanih srpskih vladika u to vreme mučenički su položili svoj život upravo čuvajući osnovne srpske vrednosti. Krenimo od mitropolita Petra Zimonjića, mitropolita Dabrobosanskog, koji je stolovao u Sarajevu. Komunistička štampa ga je pre Drugog svjetskog rata često napadala, pripisujući mu raskošan život. Ne zaboravite, draga braćo i sestre, da smo mi danas često skloni takvim kritikama na račun svojih duhovnih pastira, videvši drvo, a ne videći šumu koja stoji iza nje. I taj mnogo kritikovani mitropolit Petar Zimonjić ostao je u Sarajevu i kad su predstavnici ustaških vlasti banuli u njegov vladičanski dvor, tražili su od njega da predvodi pastvu svoju koja se odriče pravoslavlja, odriče srpstva, ali koja se simbolično prvo odriče ćirilice. I ne zaboravite da će u mnogim od naših savremenih pokušaja prevrednovanja srpske kulture i srpskog etosa, da će počinjati time što treba da se odreknemo upravo tih elementa. A smatramo da je najmanje značajno to da sačuvamo svoje ćirilično pismo, a zapravo otud sve kreće. I mitropolit Petar je tada izgovorio istorijske reči. Cirilovo pismo ne može se ukinuti među Srbima u jednom danu. I zbog takve svoje reči, zbog živog svjedočanstva Hristove i pravoslavne vere, on je svoj život položio mučenički u jednoj od velebitskih jama da mu do današnjeg dana ne znamo za grob. Od 21 episkopije Srpske pravoslavne crkve pre 1941. 45. godine većina episkopa nisu se nalazili u svojim episkopijama. Neki su bili ubijeni, neki su bili prognani, neki su bili takmičeni. Pođimo od patrijarha Gavrila Dožića i vladike Nikolaja Velimirovića, koji su 45. godine još uvijek bili čamili u nemačkom logoru Dachau. Zatim, poput mitropolita Petra, čitav je jedan niz stradalih srpskih vladika u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Pomenuo mitropolita Dositeja Vasića iz Zagreba, isto tako mnogo kritikovanog i klevetanog pre Drugog svjetskog rata, bivšeg episkopa Niškog, koji je ovde upravo nedaleko od vas, u Krajini, predvodio duhovnu stražu srpskog naroda prema zapadu. Potom, kao zagrebački mitropolit, ostao u Zagrebu, bio tučen, teško mučen od ustaša i kasnije, došavši u Beograd, položio mučenički svoj život, podlegavši tim povredama tokom rata. Pomenimo i vladiku Savu Trlajića, koji je stolovao u Plaškom, u Lici, koji je zajedno sa svojim sveštenicima također ostao kad je ta eparhija našla se u plamenu i kad je bio odveden od ustaša i mučen, sečen noževima, ali je sačuvao svoje episkopsko dostojanstvo. Pomenimo i vladiku Platona Banjalučkog, koji je sa protom Dušanom Subotićem iz Gradiške, od nedavno uvršten u red svetih, također bio žestoko fizički mučen, kao prvi hrišćani u Rimskom carstvu. I potom bio bačen u reku koje je njegove posmrtne ostatke izbacila, pa su na taj način i sačuvani.
Pomenimo zaboravljenog episkopa Češko-Moravskog Goraza, jednog još u međuratnom periodu, velikog borca, velikog trudbenika, velikog misionara, koji je od Nemaca 1942. godine sa većinom sveštenika tadašnje eparhije Češko-Moravske Srpske pravoslavne crkve u meri odmazde, u meri takozvanog gušenja otpora, također bio streljan. I konačno, pomenimo među ubijenima, reći ćemo neku reč više o njemu kasnije, mitropolita Joanikija Lipovca, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, koji nije postradao ni od italijanskog, niti od drugih okupatora, već je postradao od komunističkih snaga 1945. godine i njemu se do danas ne zna groba. Pomenimo zatim čitav niz sveštenika. Kad bismo ih samo nabrajali na osnovu one spomenice svešteničkog udruženja iz 60. godina, ovo predavanje trajalo bi satima. Ali konstatujemo da je, dakle, pored svih ovih koji su ubijeni, mnogo njih posle rata bilo hapšeno, tamničeno. Gotovo sve srpske vladike prošle su kroz komunističku torturu nakon 1945. Danas, do nedavno zapravo, nepravedno zapostavljen, a od nedavno također uvršten u red svetu, episkop bački Irinej Ćirić preživio je mađarsku raciju, preživio je ono masovno bacanje Srba pod led na Dunavu i Tisi, ali je bio proganjan od komunističkih snaga gde god je govorio posle 1945. Optuživali su ga ono što ne ide jedno s drugim, da je fašista, mađaron i četnik. Ništa od toga vladika Irinej Ćirić nije bio, ali je bio čovek koji se zaista samopregorno nalazio na tom svetosavskom putu i pokušavao da u svim tim dramatičnim i tegobnim vremenima, na svim tim različitima prošlosti, sačuva srpski narod koliko je bilo moguće. Njega su gonili, zabranjivali, tukli i posle jednog takvog presretanja u Bačkoj, u Odžacima, on je bio teško pretučen, kič mu nikada nije oporavio, ostao je nepokretan sve do smrti kada se upokojio 55. godine. Imajmo u vidu da su to također i najučeniji ljudi svog vremena, retke poligote, najobrazovaniji ljudi, ljudi koji su zaista bili pravi pastiri i predvodnici svog naroda. I sa svakim gubitkom njihovog života ili sa svakim gašenjem glasa svakoga od njih, u suštini dešavala se po jedna nova seča knezova srpskih po onom modelu koji su Turci uspostavili 1804. godine. Ali od toga se nikada nismo oporavili, zaista. Kad je mitropolit Amfilohije Radović početkom 90. godina došao u Crnu Goru iz Banata, gde je preuzeo tron mitropolita, našao je svega 20-ak sveštenika i monaha u čitavoj Crnoj Gori. Dakle, ono što se desilo 1945. godine, nikada se od toga mitropolija nije bila oporavila. I ne zaboravimo na to da se tu nije radilo o verskom ratu, nego o onom praiskonskom grehu bratoubistva, draga braće i sestre. Podsjećamo na onaj primer doktora Luke Vukmanovića, jednog od najobrazovanijih ljudi u Crnoj Gori svog vremena. U vreme okupacije profesora na Cetinskoj bogosloviji, predratnog doktora nauka, rođenog brata Svetozara Vukmanovića Tempa, člana Politbiroa Komunističke partije Jugoslavije, koji je bio zarobljen 1945. u Sloveniji zajedno sa mitropolitom Joanikijem Lipovcem i sa oko 70 monaha, sveštenika, bogoslova, veroučitelja, i svi su po kratkom postupku streljani. Čak je brat Aminovo da se brat strelja i nije se, kažu, pokajao do samog kraja rata. Čak se na neki način hvalio i opisivao koliko je dosledan partiji revoluciji u svojim memoarima pod naslovom Revolucija koja teče, dakle teče i nikada se ne završava. Na ta njihova mesta nisu dolazili drugi pastiri. Najveći pritisak i jeste bio u Crnoj Gori. Osvrnimo se samo kratko na simbolične reči vladike Nektarija Krulja, koji kad ga isto tako jedna rulja koja je skandirala partiji pretukla i proterivala od Beograda, došao je kod Leke Rankovića, kog mnogi Srbi danas slave kao velikog Srbina i zaštitnika srpskih interesa, što nikada nije bilo. Kad se pojavio kod njega sam pretučen u pocepanoj mantiji,
Nektarije Krulj mu se obratio sa molbom za pomoć, da ga zaštiti, očekujući od brata Srbina, ministra u Beogradu, da će na neki način da jemči bar njegovu sigurnost. Međutim, Lenka Ranković mu se ironično obratio sa rečima kako to da srpski vladika, kako nam piše otac Sava Jović, da srpski vladika izlazi pred ministra u pocepanoj mantiji. Na što mu je vladika Nektarije rekao one simbolične reči: od kada su abadžije, ciljajući na zanimanje, primarno zanimanje Lenke Rankovića, od kada su abadžije postale srpski ministri, nema ko ni srpskom popu mantiju da zakrpi. Ali najgore je bilo u Crnoj Gori, zaista. Tamo su hramovi bili pretvarani u konjušnice, rušeni, paljeni. Setite se onoga što Pekić opisuje u romanu Vreme čuda i naći ćete bezbroj istinitih motiva o tome kako se crkve prekreće, pretvaraju škole, govoreći da dolazi jedno novo prosvećeno vreme. Tada i naslednik mitropolita Joannikija Lipovca, Arsenije, bio takođe uhapšen od komunističkih snaga i osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu. Od eparhije do eparhije možemo da nabrajamo takve gubitke. I kažem, mi 90. godina crkva se nije bila od toga oporavila. Tek kad je ponovo dala znakove vitalnosti od one velike obnove i boleta u Crnoj Gori i Hercegovini, pod vladikama Atanasijem i Amfilohijem od 90. godina, ponovo bili smo svi toga svedoci. Pre nekoliko godina pokušano je nasilno da se udari na srpsko ime u Crnoj Gori i to pre svega kroz crkvu. Dakle, bila je zabranjivana ćirilica, menjala se srpska istorija, ali narod opstajao po onoj čuvenoj, po onom pravilu, bježu u crkvu Kraljeviću Marku, kad je teško. I to su prepoznali, to su uvek znali naši dušmani. I kad su udarili na crkvu, tu su u stvari polomili zube. Ali nije slučajnost, to sam isticao više puta na ovakvim okupljenjima, da je, draga braćo i sestre, vladika, odnosno mitropolit Joannikije Lipovac, uhapšen od komunističkih snaga 12. maja 1945. Dakle, na praznik Svetog Vasilija Ostroškog. A da je 12. maja 2020. godine uhapšen takođe mitropolit, tada vladika Budimljansko-Nikšićki, a sada mitropolit Crnogorsko-Primorski Joannikije Mićević. Dakle, 12. maj 1945. Crnogorski komunisti, da ne kaže neko gore koji im pristaje, hapse vladiku Joannikiju. 12. maja 2020. godine, takođe ovi crnogorski nekrsti, 75 godina kasnije, hapse vladiku Joannikiju. I kao što je on sam rekao, radilo se o jednom istom rukopisu, u jednom istom zlu, protiv kojeg se srpski narod borio i 45. godine i 2020. godine. Čitav je niz činjenica koje možemo da ređamo, govoreći o ovoj temi. Ali samo hoću da navedem nekoliko osnovnih, da bismo shvatili dimenzije stradanja Srpske pravoslavne crkve od 41. 45. pa i u potonjim ratnim godinama. 330 srpskih crkava i manastira bilo je od 41. do 45. godine uništeno i zapaljeno. Neki se nikada nisu obnovili. Kad odete u našu srpsku liku i pogledate crkvu u Korenici, najlepši srpski objekat, vidite da je ona jedno zgarište i mislili bi da su je zapalili Hrvati 95. godine, ili biste mislili da su je zapalili Ustaše 41. godine. I zapravo i jesu je zapalili Ustaše 41. ali ona nakon 45. godine nikada nije bila obnavljena. U njoj se napasala stoka. A kad odete malo južnije u Gračac, tamo ćete takođe naći ruševine stare srpske crkve, međutim ona nije postradala od Ustaša, ona je preživjela ceo ustaški teror, a minirali su je posle Drugog svetskog rata komunisti. Dakle, 330 srpskih crkava stradala je na taj način. Pomenimo i spomen Kosturnicu u Đakovici, na samom jugu naše otadžbine, koja je bila, pored toga što je bila hram Božji, namenjena i kao kripta oslobodiocima Kosova, poginulim srpskim vojnicima 1912-1913 na tom području. Nju su 1949. godine takođe komunisti minirali. Čitav niz takvih crkava u Kosovskom Pomoravlju su razgrađivali. Ovde kod nas, pričam sa Protom, staru crkvu u selu Skugriću, u vašoj blizini, takođe uništena posle Drugog svetskog rata, u komunističkom, mirnodopskom periodu. A šta se radilo od toga?
ili se bila rušila iz obesti, ili je građa bila uzimana da se prave zadružni domovi, omladinski domovi i tako dalje, gde će se igrati igranke i sve drugo raditi, samo da se ne ide na službu Božju, na liturgiju, na ispovest, na pričešće. I onda je logičan ishod, ako hoćete i sa naknadnom pameću, posle nekoliko decenija, da onaj narod koji je razgrađivao sam svoje svetinje i njih ugrađivao u druga zdanja, nije mogao da pretenduje na svetu budućnost. Dakle, kakav zadružni dom i kakav dom omladine, na kakvu budućnost mogu da pretenduju ako su u njih nasilno bili utkani i sabijeni delovi razoreni svetinje. Pomenimo da je crkva nakon 45. godine ostala bez 70.000 hektara zemlje. Uporedite samo u Metohiji ovu situaciju koju imamo danas i shvatit ćete koliko je to dugoročno bilo pogubno za srpski narod. Oduzeto je 1180 i nekoliko crkvenih objekata, parohijskih domova, crkvenih štamparija, zadužbina, onih domova koje su srpski trgovci i zadužbinari bili ostavljali siromašnoj, trgovačkoj, zanatskoj omladini da se školuje kad dođu u velike gradove, kad dođu u Beograd, kad dođu u Zagreb, kad dođu u druge gradove na škole. To je sve bilo oduzeto, pripisano državi i na taj način gradile su se zaista nove vrednosti i nova hijerarhija vrednosti. Pomenimo takođe da bismo shvatili dimenziju tog stradanja i nekoliko konkretnih primjera. Imali ste u okolini Foče sveštenika Momčila Grgurevića, paroha koji se isticao svojom uzornom službom pre Drugog svetskog rata. Na samoj crnogorsko-hercegovačkoj granici, u teškim, pasivnim krajevima, u Čelebićima, koji je zaista bio jedan pastir koji, ti ljudi su i sveštenici, i učitelji, prosvetari. U vreme dok se hijerarhija među nama znalo se da su učitelji, sveštenici, ti ljudi koji vuku čitav jedan kraj napred. I upravo znajući to, a zbog njegovog opredeljenja, zbog njegovog žestokog antikomunizma, Protan Momčilo Grgurević, koji je preživeo sve golgote okupacije, bio je krajem 1945. godine mučki ubijen od komunističkih snaga u Botevi. I to mu je bila odrubljena glava, takođe kao prvim hrišćanskim učenicima, i to od onih muslimana iz nekadašnje muslimanske milicije koji su tada prešli u redove pobednika i bili amnestirani. Pričamo često danas o manastiru Tuman i o toj svetinji gde se danas, kako beleže u letopisima novim, dešavaju brojna isceljenja i brojna čuda Božja. I kao takvi, kada odemo u Tumane i kad se molimo Bogu i kad pominjemo tamošnje svece da nas pomenu pred prestolom Tvorca u svojoj molitvi, mi pominjemo dvojicu. Pominjemo Zosima, pominjemo Svetog Jakova. Dakle, Sveti Zosim i Sveti Jakov veliki su svetitelji i čudotvorci tog kraja. I mi kad pominjemo Svetog Zosima i Svetog Jakova, najčešće mislimo da su obojice iz istog perioda, iz epohe kad su Sinaiti bili preporoditelji srpske crkve, srpske duhovnosti, kad su nam iz Vizantije donosili jedan novi oganj vere koji se širio tim srpskim krajevima u srednjovekovne Srbije. Međutim, za razliku od Svetog Zosima, koji zaista pripada tom periodu 14. veka, Sveti Jakov Tumanski je zapravo novopredstavljeni svetitelj. I radi se o Jakovu Arsoviću, čoveku koji je možda u svom delu rekao, to sam i rekao u jednom dokumentarnom filmu o njemu, u savremenom dobu na najubedljiviji način pokazao koliko je živ među Srbima svetosavski zavod. Mi svi znamo i naša dečica koja su nam ovde pojela za one čuvene stihove prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru i sad eto svetlo stražem u skromnome manastiru. To je u suštini bila lozinka jednog vremena u kojem su se srpski vladari, stekavši mnoga zemaljska blaga u istinu, ista ta blaga zaveštavala svetinjama, sami u starosti odlazili u monaštvo, primali monaški podvig i zavete i na taj način posvetili čitav svoj život i metak Bogu i svom rodu.
Upravo na taj način i sveti Jakov Arsović u savremenom dobu, u 20. veku, posvetio se. Naime, radilo se o čoveku koji je bio jedan od najobrazovanijih ljudi također svog vremena. Čoveku sa 2 doktorata. Jedan od tih doktorata bio je na Sorboni u Francuskoj, drugi je bio pisan u Švajcarskoj. Radilo se o čoveku koji je bio poliglota. Radilo se o čoveku koji je bio mladi diplomata, kojem se smešila sva karijera i sjaj ovozemaljskog života. Pa ipak na jednom skupu bogomoljaca, tadašnjih 30. godina, u Vrnjačkoj banji, Jakov Arsović, dvostruki doktor nauka i srpski diplomata u Francuskoj, prepoznao je u svetom vladici Nikolaju jednog živog svetitelja. Također u to vreme žestoko kritikovao. I iz redova komunista i otpadnika od srpske vere, ali iz redova srpske crkve, čoveku koji se u to vreme na neposrednom izboru za patrijarha, kandidovao za patrijarha i dobio najmanji broj glasova u to vreme. Tog novog zlatovstva srpskog vladiku Nikolaja prepoznao je Jakov Arsović. I u duhu tog vremena prezreo sve ono što je do tada stekao sa svojim diplomama u svetovnom životu i u školama. Prišao vladici Nikolaju i poželeo da postane njegov sluga. Kasnije se zamonašio u Žiči, pa je pratio vladiku Nikolaja u njegovoj misiji u Ohridu i Bitolju, a od počinjenja rata 1941. godine podvižnik Jakov vratio se u Žiču. Kao što je poznato 1941. godine u jesen, nemačka kaznena ekspedicija, koja je tako nemilosrdno gutala najvažnije tragove i spomenike srpske kulture. Ne zaboravimo paljenje Narodne biblioteke u Beogradu i te nenadoknadive gubitke iz aprila 1941. Ista ta nemačka kaznena ekspedicija koja je avionima palila Narodnu biblioteku, njena pešadije i granate pale Žiču u jesen 1941. Također zatirući srpsku srednjevekovnu kulturu i taj most između srpskih epoha i mislili bismo i nakon te velike odmazde 100 za 1 koja se dešavala u Kraljevu, da je tada postradao i sveti Jakov. Međutim, nije. On je predvodio manastirsko bratstvo koje se u to vreme našlo izbeglo na planini Stolor. I u tom manastirskom bratstvu tadašnji sveti Jakov, odnosno tadašnji monah Jakov, ranije Radoje Arsović, bio je smatran čak i možda za previše i urodivog. Dešavalo se da ostane po neki komad ubuđalog hleba, ništa od toga nije dozvoljavao da se odnese sa trpeze. Jakov Arsović, sve bi on to pojeo, progutao i kao takav bio zaista u jednom vrlo neobičnom i retkom podvigu svog vremena. Govorilo se u vreme kad je manastir Žiča živeo u izobilju, da eto urodivi Jakov sakuplja travke po planinama, kuva neke klin čorbe i da niko ne razume zašto se rešava za takvu trpezu. Međutim, 1941. godine, kad se čitavo bratstvo našlo u izbeglištu na stolovima, ti njegovi recepti, te njegove travke došle su do izražaja. I mesecima se manastirsko bratstvo Žiče hranilo upravo po receptima Jakova Arsovića. Preživio je čitav Drugi svjetski rat, monah Jakov. I jedan od duhovnih naslednika vladike Nikolaja postradio je 1946. godine od komunistima. Naime, smatrao je da je kao i za vreme okupacije na njemu da misionar, da uči srpski narod, da ne odustaje od Božjih zakona, od molitve Bogu, od onoga što je bio zavet njegovih predaka. Išao je od grada do grada, od sela do sela, pešačio od varoši do varoši, a povremeno kad bi išao na dalje puteve, putovao vozom. I u jednom takvom putovanju vozom islednici Ozne pronašli su mu letke i misionarske knjižice koje je delio narodu na tom putu. Žestoko su ga predukli, on je nakon toga oboleo i nikada se nije oporavio. Nakon nekoliko meseci predstavio se u Gospodu u oktobru 1946. godine. Ne zaboravite da trojicu duhovnih sinova, naslednika na neki način ima vladika Nikolaj među mlađim monasima. Jedan od njih bio je Jakov Arsović, drugi je bio Mihajlo Đusić, treći je bio Jovan Rapajić. Jovan Rapajić i Mihajlo Đusić su također pregratni doktori teoloških nauka. Oni su ljudi koji su pre rata
prednjačili u misionarenju, u štampanju knjiga, u štampanju pravoslavnih časopisa, u približavanju te pisane reči u to vreme masovno nepismenom srpskom narodu. I njih dvojica također nedavno uvršteni u red sveštenomučenika, također su postradali od komunističkih snaga nakon zarobljavanja na Zelenori u maju 1945. Bačeni su u onu jamu Ponor u Miljevini, koja do dana današnjih leži na teritoriji Republike Srpske, ali nije otvorena, za to nam nisu krivi visoki predstavnici bilo ko od političara, već se radi o nekoj našoj volji, hoćemo li ili nećemo da otvorimo tu masovnu grobnicu. Niz je takvih ljudi o kojima bismo mogli da govorimo. Ali kad se nalazimo ovde, u ovim krajevima, ne možemo da ne pomenemo ime sveštenomučenika Save Božića, koji je zaista sa svojim kultom u narodu ovde još jako govorili smo o tome da li je zvanično kanonizovan ili je to samo bila odluka eparhije, ali kog narod ovog kraja zaista i pre bilo kakve zvanične odluke zbog tog kulta koji je oko njega nastao, zbog njegove mučeničke smrti doživljava kao svetog. Rekao bih nešto više o njemu upravo zato što otac Sava Božić iz Tolise sa Trebave predstavlja jednu simboličnu vododelnicu u srpskoj istoriji. Od vremena kada smo prešli iz srpskog u jugoslovensko, iz vernog i hristolikog u komunističko i ateističko, iz vremena kada smo iz zavetnog prešli u republikansko, iz vremena kada smo poštovanja tih starih sveštenika i onoga da su oni bili prvi u svom selu i svom kraju, počeli na više decenija da od njih bežimo ili kako su nas učili generaciju naših roditelja da se hvatamo za dugme kao da nam ide nekakav baksuz ili nešto što nam nosi nesreću. Naime, sveštenik Sava Božić, ta simbolična ličnost srpskog preloma u 20. veku, rođen je 1885. godine i svoju svešteničku službu započinjao je u vreme kad se Kraljevina Srbija, a i čitav srpski narod zaista uspravljao posle vekova ropstva, bilo turskog, bilo mletačkog, bilo austrijskog. I on je kao jedan od hrabrih ljudi svog vremena, koji se pokazao u tom zavetu svetog Petra Cetinskog, da je sposoban da u jednoj ruci nosi krst, ali u drugoj i mač po potrebi. Vrlo često odazivao kao nacionalni radnik na sve moguće misije na polzu svog roda. On je bio čovek koji je bio također jedan od obrazovanijih ljudi svog vremena i svog kraja, ali je također, neustručavajući se, bio čovek koji je u poljoprivrednu proizvodnju, u seljačku svakodnevicu unosio inovacije, unosio napredna znanja, odučavao ih od nekih loših i sujevernih navika, ne samo u duhovnom, nego i u svakodnevnom životu, i pokušavao da taj narod zaista podigne i da ga učini istinski prosvećeniji, obrazovanim. A kad govorimo o obrazovanom čoveku, ne govorimo o ovim našim sekularnim znanjima i sekularnim definicijama obrazovanja, već o zadobijanju obraza Hristovog. I Prota Sava je čovjek koji je zaista i u Prvom svetskom ratu podelio sudbinu srpskog naroda. Optužen da je u vezi sa mladobosancima, zaista deleći njihove ideje, bio je više puta hapšen, tučen, zlostavljan, odvođen u zloglasni logor u Doboju, a potom u poznu čuvenu crnu kuću u Banja Luci i nakon toga bio sproveden u koncentracioni logor, u zarobljenički logor, zapravo u Austrougarskoj. Međutim, Prota Sava se tu pokazao kao čovek koji je, onako kako bi se rekao, spreman i na strašnom mestu postojati, ali u ovom slučaju i kadar stići i uteći. I koji je uspio da utekne iz tog austrijskog ropstva i da se kao dobrovoljac javi u srpske jedinice. I kao takav kasnije da učestvuje i u proboju Solunskog fronta i u oslobađanju svoje matice, Kraljevine Srbije. Prota Sava između dva svetska rata, gde god da se pojavio, je bio ličnost od ugleda. Organizovao je predavanje, organizovao je seminar, umnožavao vernike u crkvi i osveštavao broj obnovljenih i zidanih hramova u svojoj parohiji i učestvujući i u celoj eparhiji. I kao takav on izrastao u jednog
narodnog prvaka, moglo bi se reći. Čoveka koji se pita oko svega kad se dođe u nevolju. Bilo oko nekih trivijalnih svakodnevnih stvari, bilo kada čitav narod zapadne u neku vrstu beznađa. Predvečerje Drugog svjetskog rata zaista je srpskom narodu budilo neku vrstu beznađa. Vi znate da je 39. godina bila godina koju hrvatski istoričari obeležavaju kao godinu kompromisa Beograda i Zagreba, a srpski narod, pogotovo u ovim delovima koji će kasnije postati delovi nezavisne države Hrvatske, pamti kao početak svog stradanja. Budući da od tada, nakon tih prvih ustupaka, a ne zaboravimo da njima prethodi konkordat i krvava litija kad se beogradski monarhistički režim nije najslavnije poneo prema srpskoj crkvi, ali od 39. godine zapravo predosjeća se taj miris rata i počinje ta Golgota. Ne zaboravite da već tada širom Hercegovine tadašnje ustaše i pristalice ustaša markiraju lokacije i jame u koje će 2 godine ili 3 godine kasnije srpski narod biti masovno bacan, opet na čelu svojih sveštenika. I sad dolazimo tu do jednog vrlo zanimljivog paradoksa. A to je da je 1914. 15. i 41. pa ako hoćete i 91. 92. mi znamo kako je mučenički postradao i sveštenik iz Trnova, i sveštenik iz Skela, i čitav jedan niz sveštenika, ovi koji su prošli kroz logore ili kroz torturu u Sarajevu i drugim gradovima. Prosto vi vidite da srpski dušmani uvek znaju koliki je značaj srpskog sveštenstva, srpskog monaštva i srpske jerarhije. A mi toga nismo do kraja svesni. I umemo da kažemo kakva je popadija, kakav auto vozi sveštenik i kako se ponašaju, da li je uvek bio najdosledniji, kako je besedio i kako je služio. Ali naši dušmani nemaju u tom smislu problem sa našim duhovnicima. Oni znaju na kojoj su oni strani. I oni znaju da su oni glava srpskog pravoslavnog naroda. I zato ćete uvek nalaziti na vrhu ovih spiskova ubijenih upravo i srpske sveštenike i monarhe. 1941. godine Prota Sava pojavio se upravo tamo kao narodni predvodnik, kao vođa, jedan od vođa ustanka na Trebavi i prema Ozrenu čitavog srpskog naroda, koji se ne bi li se zaštitio od genocida, hrvatskog genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj, masovno bio podigao na oružje. I kao takav, Prota Sava bio je nerado viđen među onim ustanicima na levoj strani, ali je bio prihvaćen. Međutim, ono što će on učiniti u leto 1942. godine, doći će im kao izgovor da ga uz ljude njegovih sličnih pogleda i slične sudbine proglase za novog Brankovića, kako je pisao u nekim od letaka, a kasnije i za narodnog neprijatelja, izdajnika i saradnika okupatora. Ja sam, da ne bih samo besedio, doneo, da se bar potrudim da bude istoričar kakav, doneo iz jednog rada koji sam nedavno pisao nekoliko dokumenata koji govore o tome na koji način je Prota Sava i ljudi koji su bili slični njemu, na koji način su potpisali sporazum o primirju i nenapadanju sa nezavisnom državom Hrvatskom, budući da im se upravo te činjenice stavljaju na greh i stavljaju na dušu u interpretaciji jugoslovenskih i srpskih komunista. Naime, nakon velikih ustaških pogroma iz 1941. i onih velikih ofanziva u istočnoj Bosni i operaciji Trio iz proleća 1942. vidjelo se da preti jedna kolektivna opasnost čitavom srpskom narodu u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I upravo u ovim krajevima koji su geografski više oslonjeni na užu Hrvatsku nego što su bliski u to vreme Nedićevoj Srbiji, Matici Srbiji, jedan deo ustaničkih prvaka, našavši se između Scile i Haribde doslovno, posegao je za nekom vrstom primirja sa nezavisnom državom Hrvatskom. Sam sporazum i dokument sa NDH bio je, toga smo svi svesni, moralno problematičan, uz određeno uvažavanje poglavnika što su zahtevali takve dokumente. Međutim, iz ovog sporazuma koji u maju 1942. sa predstavnicima Hrvatskog vojno-političkih vlasti sklopio Prota Sava Božić u zoni Trebave i Ozrena, mi vidimo kako je to izgledalo. I hoću da vam samo pročitam jedan kratak odlomak da biste shvatili, jer se stalno govori o tim dokumentima i toj kolaboraciji
i saradnji sa ustašama, da shvatite šta je suština toga i koliko su ljudi poput Prote Save, osvjedočeni srpski rodovi, dobrovoljci iz Prvog svjetskog rata, svesno sebe žrtvovali i svoju glavu stavili u torbu, ne bili zadobili i isposlovali bilo kakvu pomoć svom rodu i svom kraju. Naime, oni su se obavezivali da priznaju vrhovništvo nezavisne države Hrvatske i kao njeni državljani izražavaju lojalnost i odanost njenom poglavaru, poglavniku i privrženost nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je onaj deo koji svi smatraju i koji jeste u suštini moralno problematičan, ali posebno moralno problematičan za nas kad sedimo u svojim toplim sobama, u vremenu kad se ne ratuju, u vremenu kad ne možemo da shvatimo dramu srpskog naroda u to vreme. Ali konkretne stavke ovih sporazuma i ovog konkretnog sporazuma garantovali su srpskom narodu sledeće: da lokalne samouprave i administraciju nadalje formiraju Srbi, četnici, ali pod nekom vrstom kontrole vlasti NDH. Da, citat, dok postoji opasnost od partizanskih oružanih bandi, četnici sudjeluju sa hrvatskim snagama u njihovom suzbijanju, ali da potom treba da predaju oružje vlasti. Da ranjeni četnici imaju pravo da se leče u hrvatskim bolnicama, a porodice poginulih ostvare pravo na materijalnu pomoć. A od tačke 10 do tačke 16, gde su bili precizirani ovi ugovori, one donose relaksaciju i benefite za čitav srpski narod na području na kojem je važan sporazum. Sad ću vam citirati dokument. Tačka 10. Žitelji pomenutih područja u pogledu prehrane uživaju ista prava kao i ostali državljani. Tačka 11. Obiteljima čiji su hranioci u njemačkom zarobljeništvu, a ne pripadaju partizanima, isplaćuju hrvatske vlasti potporu u smislu postojećih zakonskih praksi, da se isplaćuju mirovine i rente radničkog osiguranja prema svima onima koji na to imaju zakonsko pravo, a lojalni su građani. 3. Žiteljstvo navedenih područja, ukoliko budu imali preporuku od četničkih zapovjednika, dozvoli zaposlenje na državnim i drugim javnim radovima. 4. Da se po mogućnosti vrate ljudi koji su odvedeni u logore, a po preporuci iskazu zapovjednika. Dok se ne vrate, da se izda potpore njihovim porodicama koji su siromašnog stanja, kao obiteljima onih čiji se hranioci nalaze u njemačkom zarobljeništvu. Zatim, da se svim izbjeglicama dovodi nesmetan povratak svojim kućama, a ukoliko su stradali, da im se dodijeli pomoć kao i svim ostalim postradalim državljanima NDH. Potom, da se dozvoli kretanje izmjena dobara, kao i ostalim građanima NDH u smislu postojećih praksi. I na kraju, da se po mogućnosti omogući izmjena postojećih jugoslovenskih novčanica sa ovih četničkih područja, a po iskazu kojem će predložiti četnički zapovjednici. U narednim sporazumima oni će sadržati i obavezne odredbe da se obnovi trgovina srpskog naroda i da se čak ustaške vlasti obavezuju da obnavljaju bogomolje srpskog naroda koje su bile oštećene i porušene ustankom 1941. godine. Dakle, danas nam je lako suditi o svim tim ljudima, ali oni 1942. godine uspevaju da isposluju između ostalog da se srpski narod mirno vraća na pijace, da trguje, da koristi svoje saobraćajnice, da slobodno ispoveda svoju veru, da mu se obnavljaju hramovi iz 1941. godine i da narodni prvaci koji se nalaze u ustaškim logorima budu puštani na slobodu. I onda se 7 decenija ili 8 decenija kasnije pitamo, da li je to saradnja sa neprijateljem? I ako jeste paktiranje sa neprijateljem, da li je ono na štetu srpskog naroda? I kakvu štetu je nosilo srpskog naroda? Konačno našli smo i nekoliko dokumenta, kolege i ja, u hrvatskim arhivima, gde se pokazuje da kada ustaše otpuste iz logora te ranije uhapsene srpske trgovce, domaćine, nekolicinu učitelja i tako dalje, sveštenika, da se komunisti na terenu bune jer smatraju da će oni biti važni za antikomunističku propagandu i da se narod neće svrstavati u njihove redove. Jer onda gde je bila odsečena glava srpskom narodu sa umorstvom učitelja, sveštenika, oficira, trgovaca, uglednih seljaka, tu se narod lakše svrstavao uz manipulacije revolucionara i partije. Onamo gde je ostao svoj sa svojim vođama, on je uspevao i da se sačuva. I poredite, draga braćo i sestre, na kraju danas, u jednom tužnom poređenju, u svođenju bilansa te politike, kako je prošao srpski narod na Kozari 1942. i izbrojite te žrtve koje su
tražile borbu neprekidnu do poslednjeg daha, naravno ne omalovažavajući, shvatajući i nju kao jedan od vidova borbe srpskog naroda, ali ne diskvalifikujući i ovaj drugi vid borbe srpskog naroda, gde se na Manjači, u Posavini, od ustaških pogroma nakon 41. srpski narod koliko toliko sačuvao do 45. gde su njegove žrtve bile znatno manje nego što su bile na Kozavi i u Krajini. Upravo zbog takvog svog rada Protas Sava Božić je zadržao svoj ugled do kraja rata na ovom području. Kad se general Mihajlović pojavio u ovim krajima, on ga je dočekivao na Ozrenu i Trebavi i ne da je samo okupljao srpske nacionalne borce oko njega, nego je okupljao i pojedine hrvatske, ali pre svega muslimanske narodne vođe, čak i nekolicinu hodža koji su pružili podršku generalu Mihajloviću i srpskoj borbi u to vreme. Kao takav je Protas Sava Božić mučenički postradao od komunista pripisujući mu upravo takve krivice. Bio je gonjen, proganjan sve dok na početku maja 1945. godine nije bio otkriven u okolini Teslića i tu je, kad je bio poslan na predaju, upravo se ponovo žrtvovao da porodica koja je čuvala ne bi stradala od komunističkih potrebnih snaga. Tako je postradao u maju 1945. godine Protas Savo, predali se komunistima koji su ga, eto, kako smatramo, mučenički pogubili, da mu, koliko je meni poznato, oci će me ispraviti, i do dana današnjeg ne znamo za posmrtne ostatke, ili tako? Oci Slavije. Eto, ispravka je jedna dobra vest. Hvala Bogu, eto i dobra vest za mene, da nemamo samo pesimizma, nego da eto opet na jedan čudesan način, kao što se mnogo puta pokazivalo te mošti onog trenutka kad ih se i udostojimo kao nacija, da se one zaista projave među nama na jedan mističan način i među nama počivaju. 480 srpskih sveštenika bilo je ubijeno od komunističkih snaga prema istraživanjima Velibora Čomića tokom okupacije i posle Drugog svjetskog rata. A preko 400 njih bilo je hapšeno i proganjeno od ozda. To nije bio kraj progona Srpske pravoslavne crkve. Kad nam govore o tome kako je crkva mirno živela i kako je mogla slobodno da se ispoveda vera, nećemo navoditi samo lične primere kako je ko prolazio, ukoliko je odlazio kao učenik da se pričesti, ukoliko je cenio svog sveštenika. Govorimo samo o onome što su istorijske činjenice, a to je da je bilo stvoreno svešteničko udruženje kao paralelno da kontroliše patrijaršiju, da je ona bila stavljena pod starateljstvo verske komisije na čelu sa komunističkim funkcionerima koje je u najdužem periodu vodio Dobrivoj Bobi Radosavljević. Govorimo o tome na koji način je izazvan raskol crkve u Makedoniji 67. godine, čije gorke plodove danas ubrajamo, a takav raskol je stalno pokušavan i njime je bilo prećeno i u Crnoj Gori, da bi se stvarala i nova crnogorska i nova makedonska nacija sa novim pravoslavnim crkvama, suprotstavljeni srpskoj crkvi. Govorimo o raskolu koji je izazvan u srpskim eparhijama u Kanadi, Americi, na zapadu 63. godine i govorimo o ovome kako je crkva razvlašćena, kako je veronauka zabranjena, kako je pravoslavni bogoslovski fakultet od 50. godine bio izopšten iz Beogradskog univerziteta. Kad smo govorili o tome u uvodu u ovaj naš večerašnji razgovor, naš domaćin, otac Nikola i ja, pominjali smo naše stare proroke i hvala Bogu ima ih ovde među nama danas. Mi smo i njima postavljali oštre, rekao bih, oštra merila svojih vrednosti i svog vremena. A te proroke tog vremena, koje su se školovale u vreme kad je bilo najnepoželjnije da se školuju u takvoj školi, zaista su svesno još od najmlađih dana bili preuzimali jedan veliki krst na sebe i spojili, kao jedna karika u lancu, naše prošlo i buduće. Spojili zapravo to predratno vreme od svojih prethodnika i predali ga svojim naslednicima danas na vernu službu. Ono što možemo da kažemo i da zaključimo u ovim našim svetima, jeste da je naša patrijaršija još od 2000. godine prepoznala njihov značaj. I već tada Branko Veljunski i Đorđe Našić, nekadašnji sveštenici sa Korduna i Slavonije, bili su prepoznati i uvršteni u red sveta. Dakle, na inicijativu vladike Atanasija Jevtića,
od 2000. godine prvi sveštenomučenici iz Drugog svjetskog rata bili su zvanično uvršteni u red svetih. Na saboru iz 2008. godine čitav je jedan niz sveštenomučenika, sada već stradalih ne samo od ustaša i od Nemaca, nego i od komunista također bio uvršten u red svetih. Tu pre svega mislim na ove mučenike iz Crnogorsko-primorske eparhije. Svi su oni kanonizovani, svi se oni danas oslikavaju u hramovima u Crnoj Gori i to je jedna njihova simbolična pobjeda, možda i neočekivana u odnosu na 1945. godinu. Od tada imamo kolektivno kanonizovane i sve te novomučenike Dabrobosanske i Leševske i mučenike Miljevinske, što je posebno važan podatak, jer među njima imamo jednak broj ubijenih od ustaša italijanskog i nemačkog okupatora i onih koji su postradali od komunista. Dakle, crkva je tu hrabro iskoračila, prepoznala značaj svih njih i bez kompromisa one svoje vredne i mučeničke pastire uvrstila u red svetih. I ta tendencija se nastavlja. Ukoliko i nije zvanično, o tome smo razgovarali, poštujući kult Svetog Save Trebavskog, koji se također već uveliko oslikava ovde u hramovima, za koje, evo, čujem da su njegove mošti pronađene, sigurno su u budućnosti i njegova uloga da bude mnogo značajnija i osvetljenija. Neka ovo samo bude jedno malo podsjećanje na jednog velikog čoveka koji je zadužio ovaj kraj i čiji kraj to konačno i pameti. Čuo sam, dolazeći ovde, da kad odlazite na njegovu parohiju u Tolise, da stoji poput neke vrste bilborda tamo, bilbord, ta lepa srpska reč, da je to parohija i selo Brode Save. Podsjetili smo se svih ovih ljudi, pominjali neke, samo neke od njih, grešeći se možda od druge imenom. Ali mislim da je važno da istaknemo još jednom, po mom mišljenju, 3 osnovne poente radi kojih smo se okupili večeras. Dakle, nismo se okupili ni radi predavača iz Beograda, niti radi bilo kog istoričara, nego upravo radi sveštenomučenika, pre svega ovih postradalih 45. i nakon 45. Jedna od poenti, draga braćo i sestre, je da je građanski rat među Srbima nikada nije okončan u stvari. Da je on od 45. godine od komunista bio vešto samo zamrznut i bio neka vrsta zamrznutog konflikta i koji se po potrebi odmrzavao. Kad god bi ta država zapadala u nevolje, počelo je da se govori kako unutrašnji neprijatelj vreba, ali za razliku od Hrvatske, koja je zaista imala svoje diverzantske grupe i ubacivala ih povremeno Jugoslaviju, taj bauk velikosrpstva, od osnivanja komunističke partije preko SKJ, pa do mnogih danas europejaca koji razmišljaju na taj način, taj bauk velikosrpstva ostao je osnovni neprijatelj, jedan bazični strah i u vremenu kada su imali sve. I kada su imali 800.000 članova partije, i kada su imali sve poluge vlasti, i kada su u suštini držali čvrsto stvar u svojim rukama, oni su u suštini strahovali od toga da duboko u srpskim domovima, u srpskim područjima, još uvek stoje kraljeve slike. I još uvek u škrinjama žive fotografije i zabranjena sećanja na istinu onome što nam se zbivalo od 1941. do 1945. godine. I tu nisu pogrešeni. Pokazalo se da je nakon 1991. 1992. godine ovaj naš narod, pogotovo u vašem području, doživeo, rekao bih, jedan kolektivni novi vaskrs. I od naroda koji se našao u Golgoti, on je zaista doživao vaskrsenje, jedno novo buđenje. I mi danas često, govoreći o našoj crkvi, umemo da je nađemo raznorazne mane i govorimo da neke stvari možda među nama idu presporo. Međutim, činjenica je da je u odnosu na pre svega 30 godina, i to svuda ističem, vi danas imate nove srpske naraštaje, kojima nije strano pričešće, kojima nije strana ispovest, kojima nije strana služba Božja. Imate po prvi put od 90. godina pa do danas, to u sve većem broju, mladi naraštaj i mladi intelektualce koji pripadaju našoj majci crkvi. I radeći sa nekim mlađim kolegama i studentima, nedavno dogovarao sam se, to moram da samo napravim jednu kratku digresiju sa njima, da napravimo jedan sastanak, mali razgovor i zamolio ih da dođu što ranije na taj sastanak.
Na što su oni rekli, možemo li da dođemo oko 11 sati? Zato ih pitam, to znači da dugo spavate? Ne, kaže, idemo u crkvu na službu. Dakle, ti budući mlađi intelektualci, taj novi mladi srpski naraštaj, vezan je za svoju crkvu, on peva srpske pesme, on se ne okuplja više, bar ne u toj meri, oko lažnih idola. Nije su mu strane ovakve pesme. Slušajte našu dečicu kako su ovde pevala i shvatit ćete u suštini da je srpski narod u tom smislu, uprko svemu što mu se dešavalo u 20. veku, pobedio. Shvatit ćete da on kad god se uhvati u kolo i peva svoje pesme, i dalje svedoči da je pobednički. Shvatit ćete da uprkos onoj lažnoj istoriji koju su nas učili decenijama u vreme bratstva i jedinstva, taj novi naraštaj koji je, čini mi se, sve bolji i bolji, više ne boluje ni od komunizma, ni od jugoslovenstva u svojoj velikoj većini, i koji peva ove pesme koje pripadaju njegovoj duši i njegovom srcu, koji pevaju o Kosovu i koji pevaju o Hristu i o Božiću. U tom smislu zaista hoću da skrenem pažnju da naš narod, koliko god ga kritikovali i nekad bili nezadovoljni njim, prolazi kroz jednu vrstu svoje renesansi, svog duhovnog oporavka i obnavljanja. I optimista sam da će u tom smislu ići na bolje. U onome što nam se bude dešavalo u budućnosti, morat ćemo da zapamtimo poruku koju komunisti nikada nisu istakli na svojim spomen obeležima revolucije, a koja glasi nikad više brat na brata. To je političko i vojno rukovodstvo shvatilo stvarajući Republiku Srpsku 1992. godine i u više slojeva reklo nikad više 1941. Dakle, nikad više u jamu, ali nikad više brat na brata. I to je poruka koja je nama došla odavde. Da je prosto srpski narod onda kad se nađe u opasnosti, kad je složan, spreman da prkosi i prirodni zakon. Ono što je druga poenta, to je da, draga braćo i sestre, rekao bih, više poštujemo, a vi ovde poštujete i hvala Bogu da je tako, ali da poštujemo svoje sveštenike i svoje monahe i svoje vladike. I da im ne nalazimo svaku manu, da uspemo da ih poslušamo, da čujemo njihovu poruku i da možda ne dođemo u iskušenje da ponavljamo ovo od pre 1941. Jer jedini veći greh, čini mi se, od toga kako smo doživljavali svoje vladike i sveštenike pre 1941. u jednom delu svoje nacije, jeste da to ponovimo. Dakle, da ih čujemo, da prihvatimo njihove poruke i da se zajedno u ovim teškim vremenima koje su pred nama smirujemo i sabiramo. Zaista sabornost je nešto što jedino izgleda možemo da čujemo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a sabornost, to je ono što i na liturgiji, ali i na ovakvim skupovima vidi da sve ove rane kojima smo skloni, političke, partijske, klasne, sve ono što nas okreće jedne protiv drugih. Da je tako jedino moguće i jedino uspešno pokazalo nam je i ovo iskustvo sa našom braćom u Crnoj Gori od pre 2 godine. Naime, 30 godina i više od 30 godina, a čak faktički od 1945. pa do 2020. govorili smo o tome, 75 punih godina, traje borba srpskog naroda sa lažnim prorocima i sa obezboženim predsednicima i predstavnicima u Crnoj Gori. I probali smo na razne načine. Probali smo sa raznim političarima, sa raznim političkim strankama. Međutim, pokazalo se da taj narod prihvata i još uvek održava te svoje lažne proroke na vlasti. Međutim, kad je udareno na crkvu i kad se podigla srpska crkva, onda je bilo jasno svima da je kraj tom režimu u Crnoj Gori. I ovo nije politički osvrt, prosto je suprotno od toga, jer nam je pokazao da smo mi jaki kad smo jedinstveni, sabrani, a to ne možemo ni pod jednom političkom zastavom, do pod svojom trobojnicom, osveštano i od 14. do 18. i od 41. do 45. ali od 92. do 95. i pod zastavama na kojima se nalaze Sveti Vasilije i Sveti Sava. I veliki ustanak Srba protiv zavojevača u Banatu 1594. godine.
Počeo je tako što je tadašnji episkop Teodor Vršački sa svojim sveštenstvom podigao narod. Pridruživali su mu se potom Srbi sa drugih strana, a sa sobom su nosili jedino barjak Svetog Save. I ovaj naš, i ovaj koji se desio, a i ovaj koji nam, verujem, sledi, pokazao se u našem uspavanom Beogradu, na ovim porodičnim litijama u Beogradu ove godine, za koju, moramo to da kažemo, veliku zaslugu nosi i naš vladika Fotije. Dakle, tu se narod probudio i pokazao da Beograd ne spava, da Beograd nije više samo prestonica Jugoslavije, nego da može da bude jedinstven, porodičan i okupljen pod zastavom Svetog Save, Svetog Vasilija, Svetog kralja Stefana, Prvovenčanog i drugih naših Nemanjića. U to ime, drago braći i sestre, šaljem vam pozdrav iz Beograda od vaše braće, vaših sličnomišljenika, vaših saboraca. U to ime mi je milo da sam ovde pred vama. U to ime mi je čast da govorim o ovom vašem svetom hramu. U to ime se zahvaljujem našim domaćinima iz Svetosavske omladinske zajednice, iz parohije u Garevcima, i u to ime iskreno blagodarim svima vama što ste došli da mene, možda formalno obrazovano, ali suštinski neukog i mladog, poslušate i ohrabrite u vreme kad je sve podređeno ljudskom uživanju, što ste svoje vreme izdvojili i posvetili da budete sa nama i da se setimo i podsjetimo da smo nacija koja je pobednička kad je pod barjakom Svetosavskim. Hvala.